Agua canal y le chachmalo hasta el quinti le tenje la junta más exacta su ya bach Dios botiki tu me encaché que escuchar tak tatana he shutiak bisika woher te slutso que tel canambalo kuyuch pahlo wai lumeshe tel titula kalio kolkan bejano matutu buton tik etlumilo bejano me yati ulak nach tu sho timasho tustik humpel koventam keshika shika chetah malo yobe beituno koneska hayetele kanan me yaha kuyalik beya Hachela 745 Sastal, Lenojala Chuaitunos Lumil, Yucatán, Yu Mauricio Vila Dosal, Tusilas Le Bandera y Le Nos Lumes, Le Bandera Nacional Mexicana, Le Gela, Hach tu nos Kiwikil, unos Cajil Ho, Kutso Colete, tu Yotoch nos Jalacho Guapalacio, Ti nos Jalacho, tu ya las cajas no sol chimbal gua desfile cívico militar tuyo la le tu chuki 109 el jabo caja no caja gua beta no batel guay tu nos lumil México tuyo la pucastale hal kabil tuskano takbehlai le ukinilop talam utial umeyahtal takin guay tu lume sheshe kumpuch pahalte tu habil 2020 ukatia le ti ukinilop pahtalilop yetel mul meya utial iskantale umukil meya guay tu nos lumil Yucatán lehela ichil hejelas nos tukulop ka ancha ka antahnak utial umas malop tar ukustal que nos lumes beitu ya la hile no halachu Mauricio Vila Dosal le tu beta el nos muchba yetel mashop yanop ichile consejo coordinador empresarial guay tu nos lumil Yucatán Bechano le umeya le juntati agua potable y el alcantarillado guaytunos lumil Yucatán kutzak titulakal kahnalilo tuyo la le kanan me kutzak kahnalilobo le la ok ubertik ukajoltal tumen le Asociación Nacional de Empresas Meyahtika y el saneamiento le gela tuyo la cubic le medalla tuyo la hacheta malo meya tuyo la le utoshiko malo hatial ukmilo Bechano kutsoko luman yabach habo tuyo la usen hacheta malo 15 klebasho uyohel tuyo la ujolintico umeijilo bei directores teatrales le mashop yanov y chile caten generación ti maestría ti dirección ti escena ti la escuela superior ti artes guaytunos lumil Yucatán yan usaiko chantville de los canan meyakuk abatik prácticas escénicas Bechonok saika woher teeshe Lilia Manrique Mash bin yetel upatik u saik kahot bile basho hachta hatsostakop yan waitunos lumil Yucatán yetel upah chahal uyila le piskant bakubetal tuventulaka le masho yan wabash discapacidad diltio le kahsunahe tutasa masacheta yabach bal tuyo la le utukul kahbino suna yetel el corona Bechano kutzabal ojet bile le músico Rafael Gutiérrez yan upashik yetel u kayik el no kay tile kuchilo hachchetah kana no tulaka Latinoamérica le gela te tukol le catedral ti San Ildefonso guaytuno kahil joe kutzabal ojet bile wayambash hachchetah ustutan ubetal tume yucateco be letile hanal ukul yetel umansiko sutukop hachchetah hatzustakop yo la le te feria kuyuch pahal teshmat kwil que si ya bach utenele ha yang me yahbedbil vale kuhosal usutupi utialu bimak shimbal teshmat kwil tush hach hesupile kesh hunten titulakal habobe uputsul mak utial umans ubinumans sutuko hatsustako teshmat kwil Mingma Wohli, Valex Eik Awohelt Tilekina, la Universidad Autónoma Guaytunos Lumil Yucatán, yanti humpel unos nahilzak, kuyala le clínica, yetel kutzabal, utialutzatan al kahnalilo, kutzokole le uboli lobo mahachtah kohobi, kutzokole le tsakiyahob, kumeyahob telo,
hach cheta malo takopcha. Beshanok batik titeshe le fuente a tasap waitunos lumil Yucatán y chiluhabilo 1870 y el 1872 tismaan tunach kahil Francia. Beslaite y chilequino ba ti tsaan te tukiwi kil San Juan. Aholtaan beyukabay la negrita. Kutsabal ohed bile lekah kusap wa Yucatán yash sap tunos kiwikil unos kahil ho letile yash no kiwikil uyalal sokalo bale kahsoke kah bisap sabi te kiwikil San Juano lehela kuyalal ichil utsik balilobe satling ichil 10 el habo bale kakashla. Kutsabal ohed bile Rufina yang 83 el habo ti bale takwalkila hachcheta yan umukilti utial u kansik upalalob utialo hokoltanil yetel u kansik upalalob lekana basho uyohet maho tuyolale uyalale leti uskansa uyal mash hachta ichilekinoba kukaholtan tuyolal useten meyatikle artesanía te ichilekinoba kumeyatik ki yetel soskil beitunote ichile meyaho kubentiko kuhokole hacheta kanalo tustun kutal Rufina letieti signal tu kahil sah kabay bale tuyolale meyaho kubentiko takte ichilekinoba hachianumuk hachkimakyol yetele betik u kimaktaliol sansa maleken litik uyohel kabet umia. Kutsabal ohet bile waitunos lumil Yucatán hachetah ya polisob hach ukang maho malop kansa lehela wakuketer yetel le kansa kuyuchul titulakal unos lumil México kuyalale ti cada mil tulul kahnalilo waitunos lumeshe yang katul polisob meya yolale wakuketer yetele bukas yang titulakal unos lumil México hachetah malo anikon waitunos lumes yolal ukana polisob beituno lehela kuyalale ni olal tile piskantba kuholintal waitlumes tumengle no halach yung Mauricio Vila dosal utial ukanantal ikustal yucatecos. Kusabal ohed bile tuyolal kitak tuwinalil enero tuhabil 2018 takte ichilekinoba sok uyuch pahal manalti siempre elal lobo be tuyolale kuyalale jumpel lo kuyuchulti jumpel iskinil le secretariati seguridad pública tukala le unos vejil sutbail kuyalal retorno tile kilómetro 38 ti uyok balmak tu halpach kahil chenku. Kutsabal ohed bile le artesanos hacheta kaholano tuyolal umeyaho baitunos lumil Yucatán yan ubetal jumpel unos kaholalil tiok tuyolal le meyakuholin tikobo tushian ubetal jumpel unos muchbay tial uyesikov yetel utsolikov bishle meyahob ubetiko wakuholin tikob utial kapah chahak uhokolob yetelekanan meyahobo beituno lehela leti yash jumpel tile nos muchba kuholin bil hesh leheloba yetel meya kubetal tumen le secretariat y fomento económico yetel meya. Kutsabal ohed bile unos lumil Yucatán yanupatal ichile yash archivo regional utialukahil mayau lehela tushku oxbile nos kanan meyahatumen le Universidad Autónoma waitunos lumil México tush bashku kashtale leti kamuchuk yetel kakeshbesak tulakal basho ohelam ti ukahlayil le ukahil mayau waitno petlumile le ballet yucateco hachchetah kana tuyolale le ubetal danza de las Américas yetel yanutzabal kohot vite tukinir 30 ti lewinal tukuchilil yun José Peón Contreras kukashtal yetele uyesal uhachchetah malobil beituyala le coreógrafo estadounidense James Kelly
Beituni wet carnali leche tele sutuka tan jambin vale yan janka sutpa tones tukatem. Es normal reírte de la nada. Es normal sentirte sin energía. Es normal querer jugar todo el día. Es normal sentirte triste sin razón. Es normal enojarte con tus amigos o con tus papás. Pero también es normal sentirte feliz, jugar con quien tú prefieras y a lo que a ti te gusta. Disfrutar de videojuegos, pero también de tu imaginación. Es normal ser tú, único. Así que escúchate, siente quién eres y disfrútalo. No necesitas nada más. Nada. Juntos por la paz. Este Buen Fin, el Ayuntamiento te ofrece el 50% de descuento en multas y recargos. De impuesto predial, impuesto sobre adquisición de inmuebles, derechos de piso en locales y mercados, derechos por uso de espacios en vías o parques públicos. Y pensando en tu beneficio, extendemos el Buen Fin del 15 al 30 de noviembre. Pinol es un tipo gordito, simpático, buena gente y muy pero muy mandilón. Y es que con una esposa como Pancha Queso, más vale mantenerse bien alineadito. Conoce a esta simpática pareja en Bash Onda, jueves 2:30 y 6:30 de la tarde, por Tele Yucatán. Uchamilop umuk y Chile Tzolkin, 11 artistas mexicanos. Yan ubetikop hun hats grabados kukaba tikop, le uchukilop le kinobo, le gela yan utzabal kahotbil, kitaktukin el jueves. Y chil le no kuchil kukabatik, na loch, le gela hun el kuchil, utial le artistas y actividades culturales. Bellanoxic batik titeche de compañía de teatro regional y chipiernas tan yuchul chan. Yetel utzabal kahotbil le placa conmemorativa tuyolal le sincop el jabo caja utzabal chantbil le ermitaño wa Yucatán. Le gela utzabal kahotbil umeyahtusha tumben talentos wa tumben macho hachkanan balo uyolo tuyola le teatro. Beshono watechian bashalo tawotoch ma tu bastalo tumen amehempala lobe te ichidekinoba hachchetah malo kutial kasia kutzokole wa le bashalobo malo anikob. La Fundación Cucabatic Yucatán Pro Salud cu payal antictulacal ka nalilo putial ka anchahnako wa ka uyok subau y chileno kanan meyaha tush Cucabatic todos somos santa lehela utial ka pachahak bisal bashalo tile mehem para lo yanok tunahilo tsako. Abuelo guay cada juntulma que cubetiquiantal tamis manalti el kilo 200 gramos. Kutzokole, kutzabal ojet bile u 70 ti 100 tile tamisa ti kutzokol ti halhaube wati kupulul ichcheop ichshiwop yetel ulak kuchilop hesh kuchilop takbail betanop utial upulul le tamisobo. Beituno utzabal ojet bile yabach tile tamisoba kuman yabach habo bshang utial utzukulob wa ukastalob tuyo la lehela ku contaminar ko tulaklek no lumesh ha le uhok olmak tikino yabach utenele kubetik uyantal kimak olal tumen kubetik u sesebampek ukik elmak kutsaik umuk shang winklal mak tumen kutsaik kuyala le vitamina D. Chembale ya bachutenele le rayos ultravioleta kuyala lo ya ubetik kashan tumen kubetik use chihil ukewelil mak yetel ulak basho kuho sik manchas ti ukewelil mak heesh le puntos negros kuyala lo yetel ulak hehelasbal. Beshano kutzabal ohet bile les Smart City Expo Latam Congress
wa Congreso de Ciudades Inteligentes utial Latinoamérica, tutzak ajot bile le Centro de Convenciones siglo XXI, leti le nos kuchil tushku bet bilo le nos kanan muchba, kitak tuk in el 23 tak 25 de junio de ujabil 2020 kutala. Tuyolal beibetani tumele nos canan meyakuk abatik Yucatán verde y el sustentable tile plan estatal de desarrollo 2018-2024 le unos najile Secretaría de Desarrollo Sustentable tan ujolintik le nos canan meyakuk abatik saneamiento titulacal sonoto lehela upel nos canan meyakuk jolintal utial upatal hatsuswa utsatanta le sonotobo mulme yakujolintal tumen kahnali lo no halachopa y nos lumeshetel ushul uno halachilo México bashkubetale ujolintal kanan meyaho utial utsatanta le kuchilo tushiang le hacheta hatsus yetel kanan haoba Kutsabal ojet vile titula kaliok olkabe yang manarti 30,000 jejelasile orquídeas le hacheta kich que le entacobo tikup atal chantville tumen yucatecos de jardín botánico de Centro de Investigación Científica yang waitunos lumil Yucatán. Bellano Kutzabal ojet bile yetel el producción cinematográfica norteamericana tushkutzik batal le hatzus betanil el la yil tuyolal el ketlam utial ubetal el cine ti le maya obo yan uchantal yan ukahal uchantal hachmatu chantal kuyalale ichilkap el winalo waitunos lumil Yucatán makahak uchantal tile upuchilo cham de Estados Unidos. Adelitas revolucionarios tak mariachis anchahop y chilenos sol shimbal tuyola luka sale uchukik 109 el jabón uchuklenos batelo waitunos lumil México y chilukashtale hal kabilo lehela y chil osh el jabón sutikil ubetal le Holling tapti le tengela tumen le primaria Alfonso Urueta Carrillo. Socle nos bate lo putia lucastale hal kabil tu nos lumil México le ucastal uyoheltal mashon mash le miatzilov lehela tubeta utactal uyantal tile artistas ukashkop el música wa el pash hach utial que nos lumes yo la lehela tuyilov jejelas géneros yetel katu mucho katu shapto utial ukashtal takte ichilekin le folklor tush yang uno tukulil meya tino lumo yetel tiulak na nachka hobesh europao Kutzabal ojet bile ichilkap el jabobe tulakal ukahnalilo México kutukultale yan utzatantalo tumen urgencias beituzak ajot bile unojo Chile Academia Mexicana de Medicina de Urgencias sakia Carlos García Rosa. Bellano Kutzabal ojet bile le Facultad de Química de la Universidad Autónoma de Yucatán Kah umeya walaki 97 el jaboba kutsaik ojet bilti tulakal kahnali lobehe kap ujonahil umeya hob yetele laboratorio ti análisis clínicos tuush he upahtal ubetal shak al shokob utial utzabal ojet bile jejelas kohani lo kuyantal ti kahnali lo beishano lehela iliko bish ubin le kohani lo kuyantal ti mako beituni wet kahnali le chile sutukatan hankadi yang kasut pa tonestukate. Con esfuerzo y trabajo honrado, crecemos todos. Con respeto y honestidad, vivimos en armonía. Con leyes justas que incluyan a todos, lograremos un México próspero. 64ª legislatura. Así, refrendamos nuestro compromiso de servir.
Senado de la República. Cercanía y resultados. El deporte es sinónimo de polémica, intensidad y opinión. Mario Peniche sabe cómo jugar con esto muy bien. Acompáñalo a él y a su grupo de expertos en todas las disciplinas deportivas. En El Juego, miércoles 7:30 de la noche por Tele Yucatán. Beshanok tikbatikti le unos muchbail diputados unos nahile congreso guay unos lumil Yucatane ichil umuchbailo umeyahobe tu hetzob ulusal ulicencia tu la calmacho caubeto uyanta lobo yetel cau 15 uamash ichil ubisikob el kisbuts vale tu yolal ukalani lo wa ukabet kunsmilo ulak basho hesh drogas lehela el bal hacheta kanan uhetzel ichilumaya le diputados guay nos lumeche ichilulak obe beshan uhetzel pasta lilo yetel kaka hilo ti tulaka le macho kuman sikop kismus yetel putka nalilobo yetel umeyaho hacheta kanano Cap el compañías escénicas yan utsaiko cajot bilwaituno lumil Yucatán ucanan meyahob lehela y Chile 40 tenel uyesal titulacal unos lumil México cucabatic muestra nacional teatro 2019 yetel yanubetal tukinil 21 tac 30 ti le uinalil noviembre a tunachka hil Colima. Beshano kusabal ohet bile leukabet kunsal tumben kanan meyahob tuyolal tecnologías kitak nachkahob yetel tuno kiwikil kuchilo heupastal uyanta utialupit kunsal tulaka le basho caso wakastak kubetal tuyole cambio climático lehela ukatiale he upachas le yetel he ubeita le utial ucananta le que nos lumesha beituyala hileno halachu Mauricio Viladosal y Chile Smart City Expo World Congress cubetal betap tunach kahil Barcelona España beshano hutsabal ohet bile le Federación de Motociclistas de México tan umuchik tulaka le motociclistas yucatecos utialka ancha ka anchasco utial anta ichil umeyas les polizob mientras ukuchulob tiju el kuchil tushku yantal el no lob utsabal ahet ohet bile le tiobe más polizobi vale yanuka holtal umeyahob white no lumesh utsabal ohet bile u1800 ti yucatecos kushupikop leu aguinaldo ti basho mahachkabe tobi vale utsabal ohet bile kanan ukabet kusikop le taikena utial kayilo o umalobil yetel ukabeti le taiken utsabal tio be aguinaldo tumenguama yang uyikop utopil tuyolal ma u betal utstiop chen wachen be ushushu pikobo Beshano cubeta le nos canan que te la mob wa much bauba lehela utial capaz chahakle abogado uyesi kopulaka le nos canan balo ku kanikop te ichilekino utial capaz chahak uyilal umalo bil umeyahobo le unos nahile poder judicial guaitunos lumil Yucatán tan ubetik u9 tenel le nos canan que tlam kukabati competencia universitaria y litigación oral materia penal. Tuyora il hanal. Le hanalo kanan uyaktantal yetel el bal utial ukbil hachchetah ki bashi tankan tuyola le orchata el ukul hachchetah malo kahol tanil white no lumeshe utsoko le hachchetah ki uyukul tuman yucatecos. Ichiluk imbesik Uchukik 29 pelel jabo, alak beinoka, uno kahil umam, uno halachila y un Freddy Rus Guzmán tu casa he, ichil el much bajo lintan,
Walaki 29 el Jaboba, Cajolta Villa Cach, unos Cajil Human, Lejela Tujabil 1990, 21. Yola, le diario oficial, Guaitunos Lumil Yucatán, le Casquesh, Ti Villa Cajes, Uyalal, no Castak, Te Chile Kinova. Kutzabal Ojet Vile, Yola, le cambio climático. Yabach, utenele kumas yaptale le mejembalcho betik kas, kuyalal insectos ponzoñosos. Lehela tikuchilo tushkache minano, vale te ichilekino, batso kukahal uyilalo, takte ichileno kahobo. Lehela tuyala le especialista ti medicina ti urgencias y un Ernesto González Hernández. Balo Pucham, Ti Felipe Carrillo Puerto, Yetel Almarre, Yetel Cuchilo, Tush Ilam, Yetel Oxan Ichil Ukustale, Katul Kanan Macoba, Tuyo la Luca, la Yil, le apóstol de la raza. Tiyan, Yetel Tiku Atal Ichil le Shimbaloku, Uchul Ichile Katen, no Kimbesa, Kukabatik Noche Blanca. Ya nubeta lejela tukinil 13 ti le unanil diciembre. Beshano tuyola uhachkajoli lukanan meya tuyola le teatro y un Francisco Marín Manzanero hachkajoltan y Chile ambiente cultural y el artístico Bellum Paco Marín Zokukamikte y Chilequinova le medalla Yucatán lejela tiuka le ushnoka no halachov María Fritz Sierra. Beituni wet kahnali lestile kihela le titula kalo cheta ya Dios boti. Es supile me yahna atiale shawet kahalesh Julia María Chanishiku. Kashitesh yetel ya bachusi. Vamos todos a bailar este sábado 23 de noviembre al municipio de Satuta para celebrar su fiesta